Reka mbahereze ikaze kuri Rwanda Positive News nk'ibisanzwe nk'ahangaha nkaba mpereye mu karere ka Rubavu ku gasoko ka mpuzamahanga. Aka ni agasoko hashize iminsi itari mike igera kuri 3 habereye igikorwa twakwita nk'icyo gusaka cyangwa se nk'icyo gufata ibintu bitujuje amategeko bakunze kwita fraude. Aka ni agasoko gacururizwaho ibintu bigiye bitandukanye, imyenda, inkweto, amashuka, ibitenge, ibintu muri rusange, ibyo kurya, ibisheke, ni ibintu byinshi cyane biba bihari, dore ko kano gasoko kaba kahuriyeho abantu bagiye batandukanye baturutse hirya no hino mu gihugu. Iyo witegereje neza usangamo abanyabugesera, abanyakigali, abanyarubavu kabisa. Akaba ari ahara uku umuntu iyo abirebesha amaso yibaza igikorwa cyabereye ahangaha. Akasoko rero nyuma y'iminsi mikeya leta yarahageze, abashinzwe gufata caguwa barahageze basanga harimo ibintu byinshi bitemewe n'amategeko, aho abantu bagera kuri 15 bafashwe, ndetse bikaba bivugwa ko barimo bakurikiranwa n'inzego z'umutekano, bakaba bafungiye kuri station ya polisi ya Rubavu, ndetse n'abandi bagera kuri 2 bakaba baraje gukomereka. Ese aba bo baje gukomereka bakomeretse bigenze gute? Bivugwa ko imodoka yaje gusubira inyuma ikabamanukana ahangaha muri aka gasoko. Rero reka nze mbatembereze aka gasoko. Ese nyuma y'ibyo byose byabaye byagenze gute? Inzego z'umutekano zabivuze, inzego z'urwego rw'igihugu zabivuze iki? Ahangaha Major General Eugene Nkubito, umuyobozi w'ingabo mu ntara y'Uburengerazuba, akaba yarabwiye abaturage ntago ari byiza na gake rwose guhangana n'inzego z'umutekano, dore ko mu ijambo rye yavuze ngo ese iyo muhangana n'inzego z'umutekano muba mwumva ko muri byigenge. Ndetse byaje gushimangirwa na SP Karekezi Twizere Bonaventure, umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba, nawe akaba yarayihanangije abaturage ko iki gikorwa bakoze atari kiza. Ese inkuru ni iyihe mbazaniye? Ese nyuma yaho byagenze gute? Inkuru rero mbazaniye nko mubibona ahangandi mu gasoko ka mpuzamahanga, murabona ko abaturage rwose bakomeje ibikorwa byo gucuruza. Bakoreraga haruguru gatoya murimo mureba hari haruguru. Uyu munsi rero hari abahavuye bimukiye ahangaha, kandi urabona ko ambiance cyangwa se ambutiyage cyangwa se abantu benshi bo baracyahari rwose, baje guhaha inkweto z'amake, imyenda y'amake, rwose barahari. Ntacyo bibabwiye cyangwa se ntacyo amagambo yavuzwe n'inzego kigeze kibahinduraho. Ese wakwibaza mbese aha hantu bikorwa gute cyangwa se bigenda gute? Nanjye ni muri urwo rwego nageze ahangaha nk'umunyamakuru kugira ngo nzende situation. Ese aba baturage ntibakihaza cyangwa se barahaza nk'uko namwe mubyihera amaso, namwe mubikurikirane nk'uko nanjye ndimo mbireba. Gusa icyo nababwira ni kimwe, nuko abantu ahangaha ho baba bacuruza birukanka bihuta, ntabwo wamenya ngo iki ucuruzwa niki cyangwa kitacuruzwa niki. Ni gutyo ibintu biba byifashe ahangaha muri aka gasoko. Ni agasoko kagenda gakorwaho utuntu twinshi tugiye dutandukanye, aho abaturage benshi bavuga ko kano gasoko kabahereza amafaranga agiye atandukanye, ndetse abo nagerageje kuganira nabo bambwiye ko rwose ahangaha kugira bacike biragoye, kandi nanjye sinzi. Gusa nyine nk'uko bisanzwe, nk'uko mubibona, biba ari byiza kubahiriza amategeko. Gusa nanone murabona ko imbere yanjye mabona ko barimo bacuruza inkweto, bacuruza utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Nyine ntago watekereza iki kintu ukuntu cyarangira. Ese byamera gute? Byagenda gute? Kambereke rero, murabona ko dore utuntu tw'amake hano hari tuba duhari uduki. Gusa impungenge ziba zihari nanone kuri leta nuko ibi bintu bishobora kuziramo ibindi bintu bigiye bitandukanye, kuko aba ari ibintu bitemewe, aba ari ibintu akenshi bivugwa ko ngo biba byavuye muri Kongo, bimwe bikavugwa ko, ariko byose siko biba byavuye, kuko haba hariho n'impungure, dore barabatetse impungure, dore hara hirya naho niko bimeze. Ariko bivugwa ko ibyinshi biri ahangaha biba byavuye muri Kongo. Yes, rero kambareke mukurikirane gatoya aka kantu ukuntu kifashe cyangwa se ukuntu iyi muvumo y'ahangaha imeze. Nge ni kuri Rwanda Positive News, mukomeze mwihera amaso.
ariko bimeze rwose nk'inda nkomeza mbagezaho ukuntu hano ngaha muri aka gasoko biba byifashe, ukuntu umuvoma yaho bimeze ni gutya nyine biba bimeze nyine, ntabwo biba byoroshye gusa nyine abenshi ngo baba baje gushaka amaramuko gusa, sinzi ukuntu aba baturage cyase ukuntu babigenza, nanjye nyine ni uku nanjye ndimo mbibona nk'uko nawe urimo ubibona. Ndetse bikaba bivuga ko abagore aba bantu babiri bakomerekeye ahangaha kuri aka gasoko hari haruguru ku kigega bahoze bakorera mbere kabisa, bakaba bari gukurikiranwa n'abaganga mu bitaro, ndetse hakaba hari n'icyizere kivuga ko bashobora kuba bari kuza kumera neza nyuma y'uko 15 bo bakomeje gukurikiranwa. Ese situation irakomeza igende gute? Ese hano hantu bizagenda gute? Nyine ni gutya bimeze, nanjye nuko ndimo mbibona nyine, ntacyo nongeyeho ntacyo ngabanyisheho, namwe murimo mubyibonera ko abaturage kabisa baba bawukereye. Gusa umwihariko uba kuri aka gasoko nuko aka gasoko gatangira kare cyane mu masaha yo mu masaa 3. Amakuru avugwa ko mu masaha ya saa 3 z'amanywa kano gasoko kaba karangije gufungwa, kare ku utanamenya ko higeze hagira abantu. Namwe murabibona kabisa, habari abantu benshi bagiye batandukanye, ni wamenya umuntu ngo nuyu cyasi iki nyine, ni gutya biba byifashe ahangaha kuri aka gasoko. So rero ibindi ndakomeza ngenda mbibagezaho, gusa nyine na ahangaha ni mu karere ka Rubavu twibereye. Namwe ni mukomeze mukore subscribe, share na comment, ndetse mutange n'ibitekerezo byanyu. Ese mwe mubona ubucuruzi bw'ahangaha byagenda gute? Ese leta yabubakira isoko bigakunda? Ese byakorwa gute? Namwe mutange ibitekerezo, ndetse na guverinoma yacu y'u Rwanda ndabizi neza ko iba irimo ikurikiye neza icyo gukora cyangwa icyo gukorwa ahangaha icyakurikiraho. Yes rero ndabakunda cyane, ni kuri Rwanda Positive News, aho mukura utuntu tugiye dutandukanye, cyane amakuru yibanda ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho tudashobora kwihanganira umuntu numwe uvuga cyasi ushaka kugira icyo yateza ku